pengeni namirakan bami membagian rapau kalilintai kadinai nami kalimong kaming kasapakang betuang ati salik yahiyay unurabula kunsiyay atau apa tinding salakau di salakau niya naman tangi itulo na iyay ingay abului kadina namin ay akin dulu niyay nasalakaw di salakaw kawanan na di nga kasigisa ito na sotang di ako sukawanay nagbatalo pagilidin ay kadina namin kalimong kaming katawang kau mapiaikan dito ay akin dito iyan na kumuna alungay makuha susinganin na bebelang benian kapapan utulaong sa ingide beluin adik mapapayay akan datang iyan sehat salik yahiyay unurabula kunsiyalam wana managiyal nakriya ubinasati bakaridu-ridu nadidin mata gemalay saray katukawan ni haji salik yahiyam di mata gemalay kapende patanian pagu maragi nakakai solusyon mga awida kay dingide abelui ay kaduna namin na pangani namirakay yahiyay honorable akong siyay dinaintin sa belutan beniyo kalipati alang wabansa niyay o bakay taling umay lekasi unayan sa uway haji salik yahya baka nung dirain na beniyo kalipati
kanu pemikir miara seruman dengan Quran dengan numarandeng nami anagiulang wang kalulutan maka timbe-timbe ngalang watong kaya taon panaya kano pikir menapunta mantanaw nangwa bengen sabing deya belui kaya tayo utuang kamakwa susingani Miyama buntong tanu kami akakuatanu Mapia ada tu nakajiang gugulalain Mapia tawaan nama ngarampanay sa kamay ito Dinumpin diraino nakakatawa niya natin jingin Ada tu kumaran dengan kaya niya nariyawat Ada to ibanto gina keunutan itanggim Sana pandina dulu kadinian apa nayawun Kegawi deundu peguran sampai sinai Masunung iya nak sababku paninindem Kusopan akong tamay Ningide ya belui Panaya kanu pikir sa pamayong bigay ranu